Tini December tali dok shalmari cha shalafungni dam chisha shoti thamchi tami tangma jorabo bajila parabo Silai Koglai mari pati mong pati kha Dasharat Reang mor bishi baji bufani mok thei thangjak debaram Reang kamyang kha bajila parabo Dasharat Reang bai thangni yak bai shnamjak Silai bai o amchiyo tongnai Milijoy Reang umor bishi burichi bufani mok ohiram Reang Dasharat Reang te Milijoy Reang ni bisingo thaini kesekiring kitingai Dasharat Reang jolijagai Milijoy Reang ni sakawo Silai Kogmani pati mong pati kha Soiman kha Milijoy Reang ni patta thaini bufangra wai kachi rogoi tubo mani no tiye Dasharat Reang te Milijoy Reang ni bisingo kadagma sal romai thaini kesekiring angai tonglai mani thaini kesekiring kitingai achungsa charsala phungni dam tisha soti thamje tami tongma jorabo Dasharat Reang jolijagai Dasharat Reang ni baithang yak bai snamjak Silai bai Kokjagwi Milijoy Reang nei koksilchamo Silai Kogmani khorang khanawi amchini lukurok sokpaikha te Silai Kokjanai Milijoy Reang no logi logi Gandatwisao bokhaste sakamnago talangkha arni bono jibi sakamnago refer khlaijakmani koktuma olok koktuma mani Gandatwisao thanani police rok bahaino party mathayo thang sogoikha te Silai Kognai Dasharat Reang no romna bagai taitogoi tongo Gandatwisao thanani police Fiaba tabuk sak jora koktuma saiman mani bisingtei soiman ka police rok tabuk boke bono phano romai manya khunai ya chapo chaya khu ka hamno jai chule kale bari bus khaya kale bar bu to parawo ke angse so phyo ke bom phangle porami te aso ke phangba dale ke chungche chin ha ba chin ja ba ke nyon te a kin jang lama ba le no kan hanu jang lama ba le ra phla me ke jang le chin ha ba te aso sin ya man ke le tara le dari ya paro no thak no kunang no ke amo se ko ma se ha bo som pha ke dosoro ka no ko ma se ha ke ata ke ne ka ne nyon sa phain se ya ta ni no bang sa je ke no bo ai no bo ke no bo ta tam sa dia ta ke ma sa lai ba le to no ba nang phia ta ane no le chau bo se sa jam le के मारसे पुलिस के मारसे ye angke saha kong ke dosoro ka wo som pha dosoro riang ka wo som pha sa mo ke bu dosoro riang bung ka wo ke ane nu bai le bulai phai bung ya tu le phai bu kha ta ane kahama pam kau se salayo boro le ba le tu le na bung ya ta ni ke ni ne sa jam se ya nga su sayen o thang sa ke thang sa ke kai le bar no ni kai le man ni do ke ma cha ni wo ke ni ke ai pa ke phai de ke ko ma de su ni to ma ba sa ko chan de ke mai kai le phe le abo se bu mai sa le phe inde ke ma ta ba slide phao so kai te bi se runga se ko phe a ke se ke ya ông se bu mai le ko pa tu le ya sa bo sa le ya अच्छा खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदुक नाइकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेप साप तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नंबर 7085256702 तेकिसे कगदुक नंबर 9612998562
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Silai or Kisha Rangbaino, Kaham treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.